RSS Chief Mohan Bhagwat Manipurli Kathum Thang wuivang Ungdalai. Protester being a Sangai Festival apamni Namzangkhawai kasali police na tear gas chichinda khamataiya. Mizoram li Myanmar refugee Tangkhul Langdawi biometric enrollment Chungsangla. Halelo. Tangkhul Express Pvt Pao Chungsangla Jajo ina pamidalay. Paobing may saina nganagumsa. RSS Chief Mohan Bhagwat Imphali Kathumthang wuivang Ungdalay. Maitei kuki to short matili RSS Kathana Jina Manipurli Ungkreng Saya. Khawung hi Rashtriya Swayam Sevak Sangwi Centenary Kamayon Akai Akanada Hang. Bhagwat khawung hi aina Manipur wi political luiramli ningher leng sakhaira. RSS GFG ayang athor Chungsangla Bhaskar Brabali entrepreneurs tribal Kathana ping youth mingnin pingli intellectuals pingli semkhavai Jajo. Imphal Tampakala Kapung districts we community group ngatatay dali sambang lapay da hang. Bhagwat khawung hi chingri khawai chan ngazay kakatom kala stately ngami kui karali RSS na kakatom potential strategic paykarna shankhuiya chidalay. Senior BJB Kathana Akana NTTVli Kahang organization China influence kahakkalay. Manipurli atam kitran Bhagwat khawung significant weight laya. Protester being the Sangai Festival apamni Namzangkhawai kasali police na tear gas kapta nguun rop sakhuihaira. Sangai Festival 2025 mayon ki kichiwi khamataiya apam Hatha gangjay pungli yari namgazangli police na tear gas shells aina khamkhuiyachi. Sangai Festival Kamayon Chilima Kamaya Coordinating Committee on Manipur Antiquity Nathanda Protest Vaksana. Atumna Hapta Gangjay Pungli Vazangkhawai Sada Itumna Sangai Festival Boycott Saya. Displays Pingwi Mirin Matter Saya da Ngavaung Rokda Security Personnel na Yarili Vakamda Tierkes Kapta Nidre Apam Chili Mazangasak Tuachi. Lagavag Imphal is strong internally displaced persons Sajiwa Relief Camp Kapamping nila Sangai Festivali Makamia sit in protest Sahira. Apex Committee of the 5 victims villages we co-convener Koram Dharman Nakahang Yari na Nidreji Masakavai Taràkha Pohailala Mayon Kavai Shorkar Ngaran Gahaiji displays Shimkur Tingtingwi Jotli Matei Kami. Hakamahan Nidreili Akachang Masala State Shorkar resettlement kala rehabilitation ni khamataiya sada hairana gaji hanghaira. Sangai Festival chi boycott Sajau Kavai Kathong the displaced persons pingwi Darkar Kasa Thakta Yangsang Mi Kavai IDB protester ping authorities ling Gauhaira. यार ऐसा क्या है इसमें जो हमारे सीमेंट में नहीं? इसमें माइक्रोफाइबर है। माइक्रोफाइबर यानी जो दीवारों को रखे अंदर से मजबूत। हमारे सीमेंट में नहीं है। पूरे देश के किसी सीमेंट में नहीं है। सालों की रिसर्च और सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी से बनी है ड्यूरागार्ड माइक्रोफाइबर सीमेंट, जिसकी पेटेंटेड फाइबर युक्त टेक्नोलॉजी दे आपके घर को सालों की जबरदस्त पकड़। ड्यूरागार्ड, सीधी बात है, ड्यूरागार्ड खास है। Mizoram li Myanmar refugee pingwi biometric enrollment 58.15% Chungsangla. Myanmar refugees tingtumrada aka langda khalewi biometric Mingchan districts tharada akali sada khalena. Chewing a chili Tangkhul langda 58.15% Saira Giji senior Home Department official hang. Bangladesh we Jittagong Hill Tracks CHT we Enakara asylum seeker pingwi biometric kala biographic data la 10.84% khuihaira the hang. Ministry of Home Affairs which is a committee should Myanmar kala Bangladesh we aina yamkara refugee pingwi enrollment exercise chi marangajang we aina hapukhaina. Kala wuivang foreigners identification portal kala biometric enrollment system singa. Officials atishured in Myanmar we meet 31,214 kadat Mizoram li pamdalai. Atumji Kachunga Chin state we mina. Kala border district Champaili chungmei tuidalai. Mizoram li Bangladesh we CHT region we aina 2,354 refugees kada pamdalai. Atum Gachunga Lawang Lai district li pamdalai. Lunglei district kala Tenzol town Surchip district li lachungda pamdalai. Manipur we internally displaced Tingtaruk Shachiko hangphangà gatum Mizoram we district na tadayali pamdalai da hanga. Officials nagahang 2,354 Bangladesh refugees we ngachili shàkha with biometric details process technical kashoy khawung gata tali internet
connectivity makhamatha kala relief camps li magapam refugee pingli majut ka khuili ka sakhi ka tha hina tapsang hauji mathala ka ina yangasang camping li data ka khui masak mana kha refugee ping shim khorng sot naw ping wili maninga kha shim masa kasali pam khawai pam gahai ping wi data thei khui shi hawa the official na hang itum na puding pai ga 2021 maroon military cope wi aina Myanmar national star ka Mizoram li yam ka gahaina Bangladesh wi Bom tribe nipping 2022 kum ethnic insurgent group li Korean military operation wi aina yam kaya communities kaninichi Mizos li ethnic khangasun le the state china humanitarian ngahan ka ka sada ngayin khui ngasak ta kleina Yari na makhamaya laylila stage shorkar na Sangai Festival mayon kidik layli People's Progressive Alliance Manipur PPAM na ninga kurik pong Shokvao. Taratan kada mayon kidik lay nidrechi ache hapokre shorkar na internally displaced person pingwi kuchot kachangli khamataiya sada mukhui mana the state we long now ngatatay din na makhamaya ngawao haira. Hiwi maramli Manipur MLA ping na kasay na kapam gahaili PPAM na kanghan sahira. MLA ping na popular government semkhavai kasali pongshar kutom haira kha kachangkat angaret zakshilak takhalei we responsibility mukhui ngai mana da PPAM na makhamaya pongshoka MLA pingwi phenganin herzai na jitheda yariwi ningkachang atishuda otsak aina sakavai PPAM na kuthong haira Manipur na ngaphangda khalei kasaka maramva resolve masarang lakha international nidrei mayonda khalei shorkawi otsaki Ninkrik laka de PPAM na pong shoka. National Security Forces we migyan ni chan reili khaung khawali kahap lay fadalay. Kan kana wadyur kapungli hap dalay kala China state destabilize sandalay de PPAM na claim sai. Maram hi achahon ngazin PPAM minganin ping na Chief Secretary li hangphangà responsible minganin ping kala authorities na normalcy khui kharali khamataiya sada yang semkhavai IDP crisis resolve sa khavai nga kawhaira state mai ka khavai wi angaran angaye mukhirarang lakha core issues li yang semkhavai PPAM na nga kawhaira manuscript mashiman nga sakhavai maramni ayam Manipur Directorate of Art and Culture and National Archives of India and AI New Delhi li nga shikta workshop rungmi haira workshop chi State Central Library Hall kay Shambat li rungmi Former Commissioner of Art and Culture retired IAS RK Nimal na maso sada wazanga kazip chili website ka taràkha show mi haira pa ngai na kapi haida gale achalaka we manuscript we aman kasak Maharaja pam heiba we atamli lyric thing kor kala chon sali ka pisanga haile ya gujila hangsanga kachangkat archival word European aman mawai mana chigata watchi katei aina shin kapaila maning mana da RK Nimal na hangsanga Historical authenticity shiman gahai wininga correct maram hang the Tibetan kala Mongolian Todrinjan kuchunga ayar wi mina document sakwi na hang kuchunga genuine manuscripts aina makamashung fake chi ngatei that hega kuida kar salaka kala rare documents kangla 19th century sketches hikatali matada maparia ka shiman hai pai da hang sanga NAI deputy director Naroibam Raju Singh the digital kala physical record management li best practices hang jithei ke Dinamani Singh of Art and Culture Director na hang workshop room kamichi mataila kaina khaung
khawung atay dali manuscripts leida kleichi mushiman nga semkhavai wuivang na anagahang 5.87 lakh manuscripts digitized saira kha arila taràkha shokvao lei taràkha yang semkhavai lei da hang Colonel San kala custodian pingna puya manuscripts mathada handle gsakala tamkhuili sakta khuikhawai art and culture director china ka satsanga chikata manuscripts che study material sada mukhuyaka nauda shiman hai payagi hang Kangpokpi District Public Parking Management System Hapokhaira Kangpokpi District Administration Sadar Hills Autonomous District Council SHADC li soda Kangpokpi Upper Bazaar Mission Road li Public Parking Management System Hapokhaira System chi shijin gapok ribbon kagatat angaran ang li Deputy Commissioner RAS Mahesh Chaudhary Vazanga District Alungli National Highway 02 Pamli Parking System ka highway kan khana maram Kangpokpi Deputy Commissioner na hangda initiative how kapok pilot project china kamata results sampangra kaji shitsanga shitkasang pong shoka kalaji mathada thekhui akha nauda madbung cycle kala sabor maina lila high hora da hang system ji mathala gai na shigajin li as HADC staff district transport officer kala traffic regulator pingna khamataiya ot ngurut khuira gaji hangda ot manga khuigi gi wuivang DC china ka satsanga as HADC CEO ling so the DC na signboards kala designated parking zones hai ga hai ji wayanga kathara khangran chi azing 4-wheelers kala 2-wheelers shorkar la kharip ling samu sakta kari ga shok zang gazat mathamai khwai kala leida khalai apam mathamai thui da shichin khwai ga sana da hang Let Luida chu khamataiya Paobing RSS Chief Mohan Bhagwat Manipur li kathum thang wuivang ungdalai Protester binga sangai festival apamni namjang khawai kasali police na tear gas chijinda khamkhuihaira Mizoram li Myanmar refugee Tangkhul Langdawi biometric enrollment Kupsanghaira Achu pau hiling changhaira pau ngana da kleng tum psycho le ring pa kala kama hai zimik show ngasa serana